Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Guys, selamat malam ya, selamat isuk. Ayo nanti nges jam 1 Januari barangnya teh waktu Januari. Jadi ayeuna orang arek ngalaksanakeun syuting, guys. Pak Ul. Si Ole, guys. Jadi ayeuna teh rek ngalaksanakeun syuting episode 25. 25, guys ya. Jadi ayeuna teh konsepna urang ngahudangkeun dulang terus pupujian terus ngahudangkeun si Pak Ul pake pepetasan, guys. Bos. Oh, bos salah euy. Ngahudangkeun bos. Ngahudangkeun bos pake pepetasan, guys. Pake pepetasan. Nah, jadi pepetasan nanti bisa dalam daerah kita sila. Sok sila kajalankeun ka itu. Mau ajak lawan. Ayo. Ngahudangkeun bos pake pepetasan, guys. Atuh goblok. Benar ini tarik di sada. Goblok. Ya, beda, Bang. Aing miruwas. Beda, bos mah. Bisa goblok. Dicekel ku kokodna, guys. Nah, guys, jadi sama mes syuting aya hakaneun tuh. Nyali keripik. Kamari mah dibere hujan, jadi latihan paeh kamari mah hujan da. Si Adul aya ka dieu belemoh wae tuh. Nyali. Betulnya. Siap. Pokoknya setelahna samping solendangkeun bulan puasa mah. Bukan naon weh? Mau lihat. Masih gitu aing ah. Aduh, ngajakan syuting pan subuh, guys. Kira-kira aing mah pan. Syuting cenah. Jiwa semangat ya. Oh, bener euy. Semangat mah 48 euy. Ayo syuting teu ku aing teh subuh, guys. Pantan hujan pan kabari mah jadi tidak upload, guys, sampura ah. Oke, guys, kita mulai set pertama ya. Dan set pertama akan dilakukan di sini, guys ya. Nah, jadi set pertama akan dilakukan di sini, guys. Nah, jadi di masjid, guys ya. Nah, jadi di Bedug, di Bedug. Moalna jero Bedug. Langsung apa orang ngaliwat di dia? Ya, gila. Nah, sini momen ini. Baik dulang. Jamal. Oke, guys. Kita mulai set pertama ya, guys ya. Oke. Mana, guys? Ini ya. Monggo. Rada jauhan gitu kumaha? Karena kan itu. Itu lagi ya. Entah namanya apa. Di 2 action. Aduh. Suasana bulan puasa teh ada nama beda dengan puasa sebelumnya itu namanya Lu lagi nama guys. Baiklah. Makan es mau kemarin lah. bisa sok Ya. ngajak bulan gitu. Saya langsung sudah kena Bedug katanya. Lihat kan entong ada turun kanang tuh heula kita gula-gula kan Siap. Di 2 kilo action. Ini pokoknya mah itu nanti hiji naon ini ulang aduh bisa kita ulang aja kami mah alina aku kan bilang promosi kamu orang hitungan menurut
10. Itu mundur. 10 itu 10. Salapan yang Oh, salapan. 7. Genap. 5. Opang. 3, 2, 1. Ayo. Coba bagian pupujan lu. Saya bagian pupujan weh. Aing bagian apa mah baik. Bro, geus lah pupujan ayo lah. Yang pupujan. Aing lah. Tak yang terlalu ayo. Oke guys, urang pupujian guys. Urang pupujian, ayo nama. Urang pupujian, ayo nama. Guys, masuk. Pujian lagi, pujian. Kaporo Bapak di masjid dan masjid berwilayah Sinanua.
sayang dulag ya guys, sayang dulag ya, sayang dulag. Oh, orang dulag deh guys, orang dulag deh. Orang dulag deh. Ye, jang tong di Pareuman jang. Lain pupujian ngah di Pareuman lampu pan. Oke guys, syuting di masjid udah beres guys. Kita menuju sini. Ya. Kita di sini guys. Saatnya ngejailin si Paul guys ya. Adegan ngajailan Bos Paul, Bos Paul. Jailan sekali-kali guys. Jailan bos guys. Jailan bos. Jailan bos. Tuman bos ya. Jailan lah. Kamera roll and action. Tadi pas nunggu kalian ya? Oh, pas kamera pas ini. Mantap. Apa kan? Bukan lama.
tulang cileung anu disada. Kamera roll and angle. Berarti nimpuk eta ya, nimpuk urang-urang. Nimpuk urang dia. Itu geuningan goblok teh. Urang teh sadar. Si Paulna kondisi keuneu lah bisi. Wah, barang keluar teh lang cileung, luak liuk itu pasti ada. Ini anjing teh pejuh itu. Langsung. Jadi engke pas kali nama jailan deui ku urang teh pas Paul keluar banyak. Oh. Udah gitu tuh. Berarti katilu kali na meureun. Kan pas kan ya. Oh. Pas kanu kadua kalian berarti. Kenal ya temen lu budak. Baik. Sapu tuh naon. Kamera roll and action. Aing lihat mimpi itu teh jadi. Mantap. Kan masuk dari dulu dari. Gua langsung. Siap. Oh. 3, 2, action. Dulu. Wah, itu nggak kayak kalau kayak gitu. Jadi kamu kecil. Iya kan? Jangan gue trina sekantong. Stop gerak. Tuh, boy, rada tukangan seketik. Belah dia. Ending terakhir guys. Jadi ku aing teh di pepetasan guys, dibikin di ka aing guys. Ngomongan yuk bos teh abang-abang bisa kana petasan dicekal kan. Kamera roll and action. Sekantong tak kebawa senjata ungu. Aduh. Parahnya. Kabur kemana nih? Itu kan tadi seseriana belah dia. Tah ka dieu Paul. Tinggal Salengkah gitu we ngomong gitu tah. Gitu. Soalnya beda jeung nu tadi. Ngalengkah sekali katanya. Langsung ngacaprak. Ending terakhir nih. Ending terakhir guys. Ang udah dirinya di eta pas arek ka di unggul. Ending terakhir guys. Urang ngarajong ya? Hah? Urang ngarajong. Itu unggul. Oh, bisa. Tadi dia tambah apa dia? Tadi nu pasir we. Oh.
Disebutin aja namanya. Nah, kesempatan guys. Oke guys, syuting hari ini sudah selesai ya. Alhamdulillah lancar guys ya. Pokoknya mah terima kasih yang selalu stay tune di channel 01 ini.